Ihanga erya Uganda obwa hati abamahe aga Uganda People's Defence Forces amahe agari kuma abantu n'ebintu byabo garugayo okubasa kumanyisa abanya-Uganda okureba ngu babasa kwegendesereza aha bintu bitari bimwe na bimwe. Wano okwogerako abatujju ba ADF abazeemu nate okuyingira mu nsi yaffe Uganda era mujjukira bulungi nti omwaka oguwedde 2023 mu mwezi ogw'ekumi waliwo abatujju ba ADF abawerera ddala 10 nga bakulemberwamu Kamanda Kamusu n'Enjovu abajja wano ne batta abaana baffe abeerubiriha ne bookya n'essomero era ne batta abalambuzi baffe abaali wano mu Uganda mu disitulikiti y'e Kasese ne bookya mmotoka era ne bagenda mu disitulikiti y'e Kamwenge nayo ne battirayo abantu baffe. Akikideo owa UPDF yagambira abanya-Uganda ngo bwa hati nibateekateeka ngo aba ADF nibija kukorayo okurumba kutari kumwe na kumwe omu mashomero amaramizo ahamwe na n'emyanya endijo ari kugira ngo abanya-Uganda bine kureba ngo babaza ahabuzoramisho. Abatujju ba ADF bakyayagalira ddala okulaba nti bataataaganya emirembe mu ggwanga nga batusindikirayo obubinja obutonotono okujja okutta abantu naddala mu bibuga byaffe mu masinzizo mu masomero n'ebitundu byonna bwe tubeera tukungaanidde oba gye tugenze okulya ku bulamu. N'olwekyo bannayuganda babeere beekengevu nnyo okulaba nti tusobola okumalirawo ddala abatujju bano. Deo yaraganisa abanya-Uganda okuguma bine emitima eri omu buteeka ari kugira ngo bonka abamahe tibabyami kandi bija kukora kyona ekiri kubasika okureba ngu abahekera aba babamara amaani. Twategeezezaako bannasecurity bannaffe pulaani zino era security zonna groups zonna ziri ku alert okulaba nti abatujju bano ate abazzeemu okuyingira eggwanga tubamalawo ekiba kisoboka tubalemese pulaani zaabwe zebazze nazo era twagala basuubiza nti okujja mu Uganda okukolerayo obutujju kati osasula bulungi nnyo kubanga n'abo bonna bagezezaako okujja tebaddayo. Abamwe abatujaba mba ADF nibateekateeka okurumba Uganda niko kushaba abanya-Uganda okuguma begendeserize kandi bari kumanyisa aho by'okwerinda hari buli kintu kyone kibararebe bakabasa kutacyetegereza kurungi. Kubira omulanga banna-Uganda okulaba nti beekuuma nga naffe bwe tubakuuma okulanga ekintu kyonna kye balaba nga tebategeera bulungi ng'obusawo oba emigugu gyonna n'okulaba nti baba balabulira omuntu gwe bayikengera oba mu kyaki ng'omwoyo si kyaki membawo gezaako okutubuulira nga bannasecurity okulaba nti abantu bano tubanganga nga tebannaba kukola butujju ku bantu baffe. Ekigambo ngu obwa hati abahekera aba ADF okugezaho gumani batahirira Uganda n'omulingo gumwe ogw'okutiinisiriza amahe ga Uganda gabase ku rugo mu mahanga agari mu Congo aho aba ADF binamani.